izinto ngabantu abakwazi ukusihlebela ukuthi kunendawo yokusebenza la ifactory yakha eyingozi la kukhona ngibonile ngaphakathi ama-overall njalo. Uqasha abantu abaningi-ke abakhona le ndaweni kodwa ngebhadi umnini wale ndawo ukwazi ukuqasha nabantu bokuhamba abangenazo incwadi zokuba ne-South Africa ezingekho emthethweni. Sesikwazile ukuthi sifike la sosesha abantu esesibathulile okwamanje sinesiqiniseko sabo ukuthi abaney'ncwadi ezingekho emthethweni abazizo ngokukhwabanisa sebengaphezu kwa-50 abantu esibathulile. Kusiphatha kambi-ke lokho ngoba sisibopha la bantu abawu-50 nje bafike la ngokungekho emthethweni la e-South Africa. Umnini wenkampani uyabaqasha, ubaqasha ngoba ebona ukuthi ngcono ukuthi akhokhele abantu bokuhamba imali encane namalungelo abo efana ngabathola babasebenzi ngeke bawathole ngoba bala ngokungekho emthethweni. Ukusiphatha kambi-ke ngoba siphatheka kama besibona abaphathi abaqashi benza lezi zinto abazenzayo ngoba ukuthatha abantu bokuhamba kwenza ukuthi amathuba omsebenzi alapha la e-South Africa mase ncipha-ke amathuba omsebenzi bese sibhekana nobugebengu ngoba phela abantu bala ekhaya mase belambile sebehamba befuna behambe becela ukudla bengakutholi bagcina sebenza ubugebengu ukuze bakwazi ukuthi baziphakele. Kanti amathuba omsebenzi akhona ngoba nakho abaqashi abawavulile amathuba omsebenzi kunalokho bathatha abantu bokuhamba ngoba bengafuni bakhokhele imali eningi. Siyanxusa-ke ukuthi bonke abantu abaphethe imboni bazokwazi ukuthi babhekelele abasebenzi abaqhamuka khona la ekhaya nalabo ohamba-ke uma ukuthi bayabaqasha kube idlanzana kube yilelo dlanzana elinamaphepha ukuthi basebenze e-South Africa. Kodwa Commissioner, limledwa lithi laba bantu